Ljudi, evo nas u Geometry Dashu Sub-Zero. Ne znam da sam ikad snimao Sub-Zero. Možda jesam. Ne znam, moram malo smanjiti zašto je preglasno. I what? Zašto? I danas ćemo da igramo press start dok ga ne pređem. Već sam ga prešao 93%. Uglavnom nisam dugo igrao Geometry Dash. Očekujem da će da bude nešto predobar. Mislim, ne očekujem sad kao da će da pređem ceo level, zašto bukvalno vidjeli ste, nisam dugo igrao i vidi se po skakanju. Uglavnom, juče sam malo igrao, samo da se čisto neko uvežbam. Uglavnom, dosta mi ide dobro. To ću samo da vozim ovo. Mislim, išlo mi i predobro. A sad mi ide malo gore. Ok. Pa holdovo se. Nema veze. Može power trip malo. Malo će power trip pa ću onda posle da se vratim na press start. To mi se uvijek dešava. Zašto na ovako lakom levelu uvijek izgubim? Wow. Ne. Oj. Evo me nazad nakon one reklame. Sad ću da probam Nokian, zato što nisam ga dugo igrao. Ne znam zašto toliko volim Nokian, ali eto nešto ga volim. Ako neko od vas igra Geometry Dash Sub-Zero, možete li mi kažete da jeste ikada prešli Nokian? Zašto me zanima. Zašto ja ga nikad nisam prešao, da sam 2% sam na maksimum. Ulazim sad u Blockman Go. Blockman Go. Pa ajde, može Blockman Go. Šta? Jel može Blockman Go? Vidjet ćemo to u sljedećem videu. Ajde, to ćemo u sljedećem videu. Sada ću da uđem u Geometry Dash. Evo me u Geometry Dashu. Sada... Ne ti. Ti. Klap se malo da vidim na neke malo teže nivoje da idem. Jesam toliko se izvrštio od pre. Nisam se baš izveštio, nisam ga igrao baš dugo. Gdje sam ga posljednji put igrao negde u julu. Ili u junu možda čak. Što je bilo dosta davno. Dobro, kada se pretežak ima malo. Theory of Everything 2 je mnogo teži. What? To? Ovaj mi je izgleda nešto najlakše, bio sam ga 9%, mislim kao. Zašto? Zašto? Ja ne znam šta se meni dešava. Ja jedna sam je tu izgubio.
Zašto to radim? Ubiću se. Zašto? U 9%, isto kao i prošli put. Ovo je hard, ali 1% sam ga prešao. Pa. Kako sam prošao na 1% uspio da ga pređem? Ne prelazim ja ovaj auto. Zašto bi se nazvao easy? Ako je auto. A Bloodbath je malo, je nemoguć nivo, to je nivo koji sam prešao 1% koji demon. Bukvalno morate kroz jednu kockicu da prođete što je nemoguće. Tako da morat da igram Gauntlet. Nisam dugo igrao Slam. Ne sjećam se kad sam baš davno. Mislim da sam ga igrao čak prije 6 mjeseci. Možda i posle toga. Nisam, pa to je bio posljednji nivo koji sam igrao. Ako ništa, barem sam u ovom nivou dobar. Evo sad mi... Zaman sam htjela da kažem da mi ide dobro, ali ne ide. Ne, Battletown je dosta težak nivo. Ne igram ga. Moram Sapphire Pack da krenem. O ne, Flappy Hexagon. O ne, treba će mi 4 sata. Vi znate koliko je ovaj nivo dugačak i koliko ljudima treba da ga pređu. Morate da pogledajte, ovo je kao Flappy Bird. Bukvalno isto kao Flappy Bird. Samo što je 300 puta teže. I traje 300 sati više. Cookie pack, normalno tako. Sad baš posebno na Metis packu. Hexagon Hyperdrive, to dugo nisam igrao. Jedna stvar mi nije jasna kod ljudi koji igraju ovo. Ovdje kada dobijete ove dve raketice. Ovdje moraš kroz jednu da prođeš, a ne moraš. Bukvalno, ovo je jedan od lakših nivoa. Iz nekog čudnog razgovornja u posljednjem kao najtežnim. I to je bilo to od ovog videa. U sljedećem videu snimam Blockman Go kao što sam rekao. I ćao, kraj videa.